Wambo don. Mo ti don asan o. Te ba ne sa na me so me de me ho. Na no me de beja o ma woto be de bebi kwabena. Kwabena papa. Ye de Nyankopon so ase. Sompa de ho boy na ese ye nya o ma nko nkwasa. Wo yonko da no denti no. Ene so ya saba. Enti production line no say yamfa to dwana obi a opese ode na asempa ni ato no wa brabom ye yi ne ba ko e de ahye ne nsem wa bra wo gi nipa nyina wa wetu du bra no no so hia nipa no obi eni ho a wo ofi no mi fi teduku ene ye bokyere no obi wo hwa ye de na famu e wo gyem e wo awade mu mpena twe mu ana sempo no abrabom afa na nyina number ben no fra obetimi enye ne woni ya twetwe ho mame asam no wa boso no na oye ne se nso enyame so adwuma na wayo se bibi awew obi de ade bia ye diu na watimi apetre firi anempo woda so a da sai anum na wadi ho adanse ama obi atebie Paul yobi Solomon yobi wo mo yede wo mo atwero nwoma no wo mo nyina fa bi mu na wo mo da na di a enne ye kenkan de ya brabo yie ntenya ba ne sa na wo nso obowura pakase so a waje obi nkwa ahoma ne 050 94 38 463 050 94 38 463 afi mame mo bo ne sade menuanom twifo no beti no wo beti ne ye 050 94 38 463 aha 050 94 38 463 Mọ́borọ̀ Asem production line Eyobi Asem ntifre nefa wa Asem bra na enne sister Akos yene ne betwetwe nkomo wayarefa na yene ne kasa free sa enti yenhwe na yene no emo nkomo sese ana de ato no de afa nani so so akompna twe se ya awade ana se de twe afidie ne bra Sompa 106.5 FM and also Sompa fidie bi a wutie na etie wo no so nanumu asem wenye bi e de atreten wa brabo so phone no data nso a wa Sompa 106.5 FM Accra follow Facebook yo sister calls in pacha woti anka Mọ́borọ̀ Asem so nie ya mu ha da waseo ya ye no na wona mo te se me dofo na me atom ya koye na mo so e Onyankopon kura wa ha wadaroma ya no ama ne so kakra na ye ne etiefo nyina yetimi ate won kan ye na wasem no sedia epo ne sitie bia no yenso ya nya bi de esi ye ho wai me pacha yo me da so ma ye misao oyale fa hwa na wo free ana se wo free hefa me pacha me free voter region but yet na assemblies the whole no assemblies kasa na ye bebi omwo me wo ye okay wa brabo mu no ye wo ho no o maame e no papa na asetena ne mabrabo ne mu se na ne ma sitie okay me maame ne me papa amoto na ye nsomo wo ni na me triba no ana me maame ne papa do mu tem sese ye nti omo na me kotna me nekuma ba konche nti me nekuma ne nche zatam na me yakola ka say amu 2 years mo na me tse me nekuma ne nche nti sa na me de kotna me fi me nekuma ne nche na de me koma ni maame no sister peni ba ko nti o na me na peni nti ono nche na me tsi sa ne fa se bia after 4 years or 5 years sa de be sitama ni hunye nti so man catch us and any mammy. You don't say, if you are mammy, I'm a clean or yammy mammy. And to me, mammy and papa don't be Assetting a son and a city, who you ban on San and near my city. Oh, no, then your mammy had been a cardi because once is a Muslim, I'll fall on Montumba to Sana. Yeah, near mammy to me a day. Near mammy to me because say we were
oba for na we to sakofa because Muslim the name mama no koto our lesson. But our lesson to see oh yen tu no gu opem. Ana ojai me papa no ko ware fufuo. Nso ko ware fufuo no ne say me papa so no say akoye say ukọ o me pa cho me pewe. Me fa say something in your money there obetu am. Nanso so the way school atare ne mpaboa ne won tade hwem ne die. Enye ni ho no bi. Ono no ye me na penin na o hwe me no. Ono na be dum sabeko o hwe ni pamiri. No di mechi me na mechi ban. Mechi ban de stuko bu so to ho. Esa wona panyin ya o maame enua panyin. Me pa chan. Okay. Na ono nso no oni mabia wo ho. Ono no oba me ko ye ne ba ko free. Me first one is free no. Me second one pen won so me pen ye ba wo. Yansha o maame ankasa. Obefa mo na o maame panyin ne befa mo na nete na o maame wakọ asa akọ aware so. Otwa na ni ba behwe mo bra no ene bi wo ho a ojai awade na ne ma no kodi obi wo se pe afa na aware na wakom ne nko na nani wo so se na na ne maame ankasa moyonko facility. Okay, eya oba ye nchai say intervals na nwa too much nte bi wo ho a ho a obesra ye bi o ti ba no de ejiane to say bro banche nyama kete no de abrayen me na teni no so one chain fan share yuri memba no so no e bia sika no de be ma no ono na enso de so kakra onya no o de ma no so one chain no fan ye de on fan share na so ne sako no pa de na penin na ne sako Sese ye ka se no no wo hen ye na panyin no. Oh no wo asante so. I hope say ya amokosra no. Nyame adom ye ko. Boy ye de etiefo nyina nkomo awie yi. Ede na to pote ye awie yi. O se opesa wo che na ye nyina ye timi efem wa baby de boy bra. Okay. The year 2017. Ana guide by so guide catch himself in. Nti first me kwada wan kan kire me madam fo bia me ne no wan sen kolabem me ne na ne koba me na bebia me ne no siga ne ko ka kire me so abadam fo we nyede mami nti me de na me nkita fo nti na me kai so nti o ka kire madam fo me sa no na madam fo ka me so me de bi obra we no ma ho say wa ware na yire poda wa ye ne ayefo wa ware da na ba ne sen na Osaka so be teme na no so madam ne cheme so onne niwe na yeden ai chai no so mi de mi ndindi no so ya ampa nto ma yeden o mo chai nti guy ne frefa me madam no so ana onne me kasa ya nto onne me kasa ya no ka cheme se oni ge me so na ne yiri no ne na wo no so o mo chai tawari chai ya yeden abomunto na me sisa me de maintain them because you so say e bia me akola ke na koto our lesson sign man to me pesa I'm also my child you say one say I found to be a market day Thursday so one Thursday you kota me no me call guy in order me so I mean kai some matten me so I mean kai so baby listen say one Thursday you call market and I'm guy in the service but me ne na ho I'm not even on a woman. A buyer no kai so mammy. Now, by this time, I'm happy. And I some lady in the can say, That's the fiam, let's see, Minikun. It is say, Mikoto Coco, Emma me banokra no monumpa, on bed, on bed. It's a honor. Dining or Korean again, it's a catch or say, Minin, ye day, you nishi. Mami misa wo sabra no na guy no wodi ni na gina ho a oba ne beto mo anase na wate ne ho afa na no so ba de bi na me ne gina ho
eno oba na wone na ware ne beto mo obeto ye ni ejina ho ntini ejina guy no ne kai ni ntini ejina ka na ni no buy no wa say ya market day so am obaji sika ekodi dwa kogu o man kola no okay nti oba ye baji sika menyim so wa ba first one da baji sika no nti o sa betemu bie mu no ana o sa bejina ho na o ka se na by this time no uninam that na about 5 to 6 getting to 6 and also by this time that man be say by this time uninam high din and my lady me na no say me ni kunu me bana me wo nti se ankola mi kura no me to kokko mama o betima no ma yeden ada nti o ka sa no o ko ge na guy ne ka cha me so se me ka tro say ye nkema yeden atiti nti hono na me kofi me kwa na me se madam na me so say asem secretary no say then na me so ene ye jira hono mata na mi ba ye no ka se no o ka chin se no so me ka sho say o mun kema yede atiti nti hono na madam for me so guy ni so onye de on to phone mami na o for so guy na no madam for na for so na no to yam first on to yam doing enti ansa na obeto fon ablo no mami misa wo woni obi kunu fane se ni kunu dada ejina ho na wa ba baji skill se wo twem ena be ma no question oba ne se sabre woni nam ha ye den ena oba ne se mi ni kunu se mi ni kunu e ma na me wa na se ba na me wonti no me de me ya metimi ato bibia momadi wan kasa wo gina ho se oba won so ne obi twempena be ma bia ne yire ma me fa ne sa na sa ne yire dada betwem na oba ne ka sa ne di adwen ne ba wotirim ana na ye wo de se oba na ka sa into the ebe ye wo dadwen into ka sa no abe se so na kawane hye ni bi guy ne so sa no kawane nye de enhye no okay omunyi ma yiyi kawana ebe egu ho nti me ko ka sa cha madam ndo for so guy na ma ne to yam no de ma girl madam na no de ma no de yeri e breme nti every day bia no after school na wa catch madam na friend no catch so ye beba komo see you nti e ko market ma na ye na mo a edwanyimre ne beba fia na ya yewe wa besie nti wo mu ana se nda start call guy no nti me call guy no ho nti edu guy ni tin bank ko wa be dwa no de abreme nti madam for no kai so Akosua we de wanya so guy we dey good guy pana so wanya because sometimes if we there be too kwan ba bia no on tabo nya market no aye dey wa tabro nti wa ya de na wo won say mu brampo na mini ni re tukan ono kon check me wadanfo no enkrabe madanfo no na odeti wo so brother na asesen yeah odeti me brother okay so na me brother no odeti no na nyame ni mo no na me brand wo eyire ba ko wo yire wo nti no niema me so man ka asem na nkyere me brand yire ne say that time madam for no ne brand no me brand in date ye no onko bobo no na entokwa kofi nti me brand no e ka kire I to say boys ne ba so no so ye be ma ye den brome nti no dwane sana me brand nti ye ba fie no me ne madam for now ye ba fie no ana me be ka kire me brand me ana madam for no ye be ka kire me brand ye ne say hey share who say me brand so be sa ho ba ati ne so fan ko ne yonko be ma so na onko ntokwa ni fie mpo kakra pe no odwane se baba ne yonko be ma no do odwane na wo na ye onya no odufu nto ntokwa sense pon kase nti mi makuma no ko kachira me bra say me ene madam fo no ene be ka asem ne ye den achredo ano sesa ente esa me bra ne be fa ne hotan
Nti di mu sana me bra me de madam for me. Ebe de omo be start de to mo kempena. Nti omo kempena no. Ana omo bisa no ofie wo say. Omo hu say, bi se na misim de me ho ye. Nyabe enim omo bisa me almost 1 year. Misim me ho ye. Sa bra nso na so ya we sem pratwe ekoso omo mienu ntem. Minim pa, minim. Nti edu wa menim se me bra se me madam for me da. Me bra ne ti me so record me sorry. Madam for me record da. Me bra no go. Me bra ne ti an ko gesa. Ade be che, be san se me ho ye. Because me no na me say the way I me ko kan se board e mpo me kai se kura no. Ko ka chere ne say me na me ye de. Okay. Na je se wakuma no de kokwa masem a obekan no wote wo to kwan bi so e ma blanda no e fa ho tan ti na wusuro nso se we nso bekwa akofa problem aba se blanda be sa fa ho tan yeah me patch 1 minute right abusia oba akọ ne ye ne no ebo enkomo no ye hwe se e betimi ato aso nipa hu apam ansa na akọ ebebe mo no Mọ́borọ Asem oka asem bi wa ha se no woni obi kunu twempena na se woni mama start we na bia bibia simuntem na ai muntem watete wakofo oba foforo oba ne gina ho na mama start aba o se mini kunu nti na aba ya no so tirimu aye ne de ena ekoso wo ni sen yeni if you for me no omo me fa me ho tan se e bia me ne madam fo ne ye den enam de Akosua we na me mama ye de manka ntim ni nua baba ko de ono de se ohun bibi kito bi ta na wa be bo anye se ene se o fetin akoy so mo be ya da ntim akuma no
ana misami nuano ni etifi o yen kasa ana me bra ne papa so no ono so stone ni e kasa so no won so won obi kasa kra the way a oye nanim no hu so pe wasem a wo ye den ube on pe wasem a wo ye de ube hu ensi na na pa ni pena oye den onne me esresi wo if you walk across so ono so na asem ni ye ne ya so no o timi nye de say ni nya ban so timi ko mesa my auntie sim wa ha say no ye free your friend is saying wo brother ne girlfriend ne de no so na o tenkokọ be ma no so tenkokọ na akotena ne nchen nya sa na what he fa na wadamfo ne didwa e de brewo a afi oba no wa sha ase e kanfo ne be ma ne relationship no okay now guy no no fi aflam place don kokro okay kokko ehona na wadro no wo se na ne wo nkokko nti wadamfo no edidwa no ode abrew me so no o nkokko o don kokko a na ga na de wo nkokko no de abre me okay nti boy ni mom my auntie bibia se boy ni mom na wo nkokko nti wadamfo ne kọ ho a na wa money scan na se wadi drama no na ye nyina me ne madamfo no ye nyina ye wo one visit say ni fie ne no so fie ni but guy ni so wo don kokrom but ono otwika okay e ba enkoko okay nti da obeba nkoko bia no no wadidwa no de adre me okay nti on to ka chama so e bia ko say so won say o guy with the odidwa wo hwe baby obeko kwan so bia no ye de otanya ma so we are to take care of you and to me u black so yes I did nti e wo ya sele koma me guy no on kasanchire e plan se o ya onye den sheme kakra na o ha enye so ba na be so ya bisa obema de na ubema o na nwa de ta eso tabra wo girl nti me de bia na ko sebe ka so ma me ade se mama de se ana de asem ne koma ne guy no nti me guy so se me bra no ne ne tuni ni nti no de nkabo nti de me de se ko me eya ka no ye wi school na pa de me ko Volta region se me ko shi ejuma nti me ko ejuma no ana that time this 17 no more me ko ejuma ana madam ni dey no ton cement so the cement si ka be shame na se me ngu sun ton cement so bi beta me nya dey me kon me nyewe na me nti o do sa juma ne na me fita me anu go ho ya 1.5 ana me sane guy ne ka chere ne se me no me pese bia on be ko ka se bi ba ja na se se nti on fast ka 1.5 ni nye dey and to wo mami e tell you dey be hia me say me pe bibi no onya den on fan sani me na se bi na guy ne si enti na won pesa o madam ni sika ne be ba be fra wo de enye sa me pa chai adwuma be na akosua ya na madam ne sa ton cement ya o de cement share won say na me ko share centres okay enti ye di moi se on papa na de me ko tena ni abanchi nti on de me ko tena ni abanchi ye ba sorry bi wa ano matching 3:30 to 4 I see a story a call from na ya do a bunch na wo so bua ya ko bunch no ya ba e kronom asana sa ite bi o e ba be du fie na about 5:30 to 6 ni akonso asama be dware asama ko juma sa de meye wo fie ma ye no masako nti na me frɛ madam for me kitchen so asesi asesi dia ko so and then we do because e do me so ra ma chen asama ede ma ko fu ma ba ni na manyama what is she see you então so ka tem so yero mo so me yero mo atra no então so ko sia e juma na see akọ okasa no ya na etwetwe sigya ba bi na ma wano so kakra ma ye onkomo no ye de ye pese ye tse wonka ye pa why
patrol. And see your Anna. And then Madame from the first day. The ship was paying. And the crown, you was your honeymoon. Or did it buy? I'm so sorry. You the matter. Now, my woman, you go. Obia or no, a father for na fed ye. Was see the near me, Bemu said, or guy, no, I shall see a yamasem. Yeah, no, Madame for no bomb man, Trace and I'm a kind and I'm seeing myself. It's me, Nano, Madame for me, the family. Many day. Or catch him, I'm in the guy. Never woman, you do. And to me, one a guy be frame. And I say, Momo, sorry, yet someone I'm with you to o guy na o so penim oni Madam for the trempana misa o de mo ha send o ha keka na mo ye de mo ka atia se mo so bi na se wan pena na mo sheda de ahose se nyema ye de ba na oba ko na se be ma na wo frɛ wo bo wa mane se yesi mo pa mo mpene be hwe wa wadamfo na wo nkura be madamfo ne wan kasa boyfriend na etwempena na wase wo pepe yo hu me pa try guy no permisa you know of them no kasa na me so me man sa so pay ya we nyanti so pam wo be say wo ne guy ne ntem sa na wa adwene ye wo me pa try enti o kasa me de me boguye enti ni wo ha na go bi so ye village one of them not hello so I'm say hi and I would say what I'm doing. Can I sign or metinka? And I say, unem to what I'm for no crown. You let me see this on your guy near the edge. And none of sister. And I'm saying, Miss Lassino, or be fremica the same thing so no. On the Mamboni pan of feminine, so be fremica the same thing so no. Mind dear, intermediate. Don't be a beyond day on 1 year. And to Nippon on no frame, esa frame me madam for no lady no frame me na catch friend and say me ma friend no e bi san say what to say e bi ono madam for no me guy me show esa was say twa ne ho na ono a wa frɛ wo bo amane no ono so kasa wo na wa frɛ no sa wa bi san say wone what say wone wadam for na etwempena ai see yes, I you won't hard it say a me share Madam from my friend. When I was say, me no kind of drinker. And I won't be some young Cassandra won't go be so before. Some year dear. Say, or cut me, Passa, or no man of blocking. Me friend a number busy. Me friend a number busy. Now, Miss Missing for be a number any day, my friend. So me be ya. Me down. Into me down na. Or me share o ma kwajema to so to my buffy. And I mean so no number dem one number na be bad. No ha say all the me ya ka say 6 months crack 1 year. On friend. Into me o ha na of friend. And I miss me fa call. And I miss me fa. Na me fa call no say na me hello to say me prefer yarena me feel what I say ho yana ana me say na me kwachoni akona me so there bi me ni ba ko okay me fa feel wetri na machoni ba kwa me ana me see no ana adichi no no afem no so yo see na me so okay me ho yo say amate so kwotema obu so say ai na me so okay no hwe no see itina ne no gusuye nti ni sare ma me no ka twa me se ne mbra back to Atlantic no se na me ho to me papa bi ai pa ye pe ana guy ni sempe na me ni na na enko o de kno dem mo yem ba som se do kwa kwa ye bi tobo ase ako Best 6 months to 1 year no wadam for no frɛ wo da ekire no no afrɛ wo ɛna ɔse wate sɛ wo yare no no udi nkomo na ɛto twa wo ho ɛna ama me mo sesa bra back to Aflam Plains don kokrom side wo na ɔse na mo wo
Na mami misa saa 6 to 1 year na wadan for bremo no. On frɛ ɛkyerɛ sɛ ɔno kasa ya ne bufu ye ɔkate na ɔblock wo no. Woni bɛrima no so nkɔmodie mu no net sɛn mu nantie mu no still ana nneɛma ɛwɔ na akwan mu saa. No, because my guy no or play me back to Sebia. One say asɛm bi wɔ hɔ a wonni obi bɛka. Later one no na wakɔtwe wɔ baabi foforɔ no. Ɛyɛ nwanwa. Nti na meka kyerɛ ne so. Aha na meka kyerɛ me madam for me say. Aha na me wɔ no mebrɛ. Mia me papa nia na me tente mebrɛ na sɛ enye ne ba bɛɛma na saa na meka kyerɛ madam for no. Enye ne ba bɛɛma na ebi wɔ hɔ a obete bi obete skatwa na so ye aduane a o se bi to o mame a nka ma enye da ni hu so ne krom ha afo mpo no e fan se omu ni e wo me mi se wa ne ho nti no e yo mo se me ni like me se wa no me ka se me se wo mu ntindi nti omu nyina adwen se bia me se wa ne ba dem ano ni ne ye den e twempena nti sa afo na me ka sa kire madam phone. Nti madam phone o ka kyerɛ me guy ne sɛ ɔno tena hɔ sɛ ɔtwɛn me sɛ ɔbɛware me na me no me me sɛ waba no koraa twempena. Na kyerɛ sɛ ɔno no ne wɔ o guy na twempena no deɛ ɔkɔka to wo tiri so nso ɛkyerɛ wo boy no. Me pa try. Ɛwɔ w'asɛm aka sɛ nyɛ wo se wa ne ba no mu akakra wɔde boa wo a enka nneɛma nyɛ na amanfoɔ kora nim sɛ bia wo mpena no ɔno de kɔhyɛ wo kɔn sɛ wo ne twempena. Me pa try. Nso ono bon ko catch me se me ko catch guy ne se me so aba ne twempena. Nti me van se guy ne so se die abrabo na obo ne se me se be na maye. Ano se me nto won kan se me catch wo. Me papa catch yam na se de wo opeso man me no na ni keka e ko no mo. Omo nti me phone se me so. Na me madam so say o pese ebia oye me sabo wa ebe ma adwenbonya ye den aba me so waka teme ni papa say wa di phone na se me nsam so no na phone ni fita me so se me ko si pai me hwe na ma I know it's not no pay no ni so mo say am so me omo mo die si omo no se me ka chiro omo sa so no mo so no omo so mo ye ko si me na so mo pe so mo ye de omo ka chiro me nti one day me ma me frɛ me am ka chiro me say hey ya so you wadan for you na wadan no anyi o na mo se de bia so kwa adwuma na oba e ba ni ne besi nti hwebia me e yam wa keke no ye ne oboa no nti de wo ohwe se nantie na biwa nti no oboa ne ko se no se no bi bu obi a de bia sa ko se Saturday bia sa ko se Saturday sa nkremboa ben asa ana ngo se de ka na ne se mbwa
Hello, Akosua Timenka. Mpatwan. Enti guy no ba ho no da 6 months to 1 year ni nyina no na o mesra wo ba bia wo ne da na so ntimi nkosra no. Wo koya no na wo ne na setenam no eyesen o ka ba wo ho. Sestela ni nipa na ase no yonko ne wo na mo ana. Mpatwan, hi see. Nini kodu krom ho no. Na afa mo ye gala wo nti na anyimre se. Na of friend me bisa me so ye wo hina me so. Ye nanti aye den akofie. Ope ana madam for ne bisa me say. Una ne frem na me so ye. Hai. Ono say wo de wa chini papa. Wo nipa me ne ka cha wo say. Oye mba asem nti forget na asem. Wo sa tetin sa ma no ebe ba wa brabo mu bi mo na nti. Sister Osawa. Kama je tren na o hu say de oye no wo susu we ni ase. Nti the whole no man guy no etu ka ba nti na bread ni nua ba ko ne guy ka nto fa ye ko se na ka ne say nti ona guy ni tu ka ba hono no ka say nyembe fo ne ka ne nko ona me ka chenzo sa ya boni ye nti na nipa no ofa ka ne ye ne ekosie na ne dia se nti ye ko je no sa nye ye boni ha nti ono de onye de onfa ne ka ne nko nti ye bu fe pe na madam fo me ka chenzo me catch one jiji boy we su biemu na ha wa bani ti na wa ye mu ti say opel no ntu de fa wo ka na ko si ya so be Monday pe wo ko na me say o de oba ko po be ho na me si me sa ba ko ye kwada sam na ye we o keke guma si se onu mana mi die mi bu fu ye pe na afi na boy ne se me a se every day we ana madam for no okay, can some show me. Anyway, see, one more friend, so many batch of my business, I can't so as some infinity. Into me, maybe 1 month could go better when a copy thing. I mean, and see 2020 more, and I'm back to some place. Into now, must see a bear graduation. It's a name banner. It's not a one make a so. They make sense now, something so because a juma behind it, anyhow. Nti mpese me ba Accra se de pejumai so na Accra ha unyim hina na me so mini obi aso no boy bi fi ha se so wa to obi amane a me ni be ye adwuma ntim nako anu papa so sorry mama nko na me so meko nti ogusu a so me nko me so meko nti emba say yes amene guy ni nkema abetiti bi sa nti ono a ye ni ho on mi musa meka no wan sa unyo bi asem wo ho asem ni ho mu pija nti ni ba ka hase ni ba ka no me ni papa o ka e say mama nko no na mi so ko no say da be na mi say Friday no say Friday me do station o ho na mi do nti na mi eni mu no Friday ni na ni nim so be wo station wa twa mi ampa point ni me mo bi ko twa mi take it mama na me jankwan so working card nti car no e be fa me workwan so na me de me Accra se nti me na mo me so ye adwuma no ana me so maka set me won so se me pese me be ya ade so mo se nko na ubeko na se wa be o ma pese bad news ni die se me ye na Akosua boy ntremu ni tofo abo nyina no de ben na eche ne kosiye ha ko ba ye se me ba ha no na me se madam na me ka chere so blood ye demographic station no class of them say ko ye to say won so ju obi di to ma kan asem bia no na ase ye catch up me dem afa me say me ni ba bia ntin me ma fan tin bia na me catch bia na me catch interest ano ana also there be de no ode aye wo nyina chi nsam watete ye ni nyina chi no oba ha se no a obi sa be ka kire wo se nani je ho no sa afre ne bo na mane me pa try say me no my end say I don't care person me man fan ne ho asem anye den an hwe me mu nti yes ano ni by 2020 mo 2022 there and I just be so
for oye soft one to no soft and nam ana manu we ya na misa kobo madam for na man so soft will be small small soft will in mobile almost ba Akosua open and she cry ya beba ho na sente mu na ya be yewu mo sister me say no opa the ex boy na me say me kan no oye ya ya mbete wasem so say dey come wo so dey oye nyame adwuma say me so nyame adwuma say no so so say dey oye nyame adwuma so no ka fa ma dua anye dey anye fast anka andua ko je say madam fu na ko bona mane say say me jimie na me sa de me number guy ne number edu come to me the phone me dey after madam fu ni e di komo it's 2022 na me na kuma ewu tobo o new guy na wakonya no nso no dey owo filling station na asofo kuma no gas filling station dem do no de maintenance na enti sofo kuma ya wakonya ni ena wo sa je ne phone na sa de afra wadanfo ni nti wadanfo no akonya sa guy ne number nso me pacho ai enkomo na e de to aso free ho na ye dey nti na me de fresh no say me na kuma ni wuye na ye koyi mi koyi na madam phone okita phone it's na me kita phone small one baako and attach baako ana me the phone ne man say me de me small one ene me sim baako de man so madam phone bia ye na se no ombe so mami omuhumi u be hwehwe me unye de uhumi so mo ya oya no de afro no de afro me now o ji phone ne pepe ni phone no de baako ko di ni wo nti mi sa me ex no so madam fu ye me to me brand no on so buy a ye ni bi nti ye na se po no mo fre me se wo kunu fufuro no kra amba na wo kunu da dampo na he den ba ye na se ne ye nyina mo de ye se sa se sem nti sa na se mo mo nyina madam fu na fre guy na so for ke to na wa ka ha den wa fre ana wa bona mani nti se guy no fre me eti se dia me ensi me ni John ye nkomo kra asema e dia wo die me nya wanka mesa ware ba ko na ye wadwe sana madam fu na sa fe me extend o guy na one ne tin so foketo ja wa fe no aka chere so say eti no o yire ba check ni phone so na boy ni number ya so ni say fieso bibia na waka me ho asempото nti no ya ebo na jo to fokokwa on frame video ko na hwe bia lewo me ta ho ampa na se bia de we amene me ex ni edidi nkomon e bia na masa ko ni nti no e yo fose na jo pa mu ho no kasa sem we ni na kire me sofoketwa nti mi bed free ho no mbae guy ni tuan bisa me shio wan bisa me da ho me san se me ba Monday Saturday nywe wan bisa fiti Monday ne sa ama weekend no me ko adwuma e bai me ko adwuma Monday na just a weekend se me ba fi me ba ya guy na afema ho and I just say one more jina ho ansa ko jina ho onkomo yi me de safo ani ki na tumu wa ha ochire nyame ya adumu a Monday okwa adwuma ba ye de esi ye bia no komo na je sa Akosua go Aboagye dibi nti ma ye fancy ya ochire nyakopon ya adumu a ye besa to aso wate mate onkomo no ye me dadodo me mpese metwa so enso ma ye nya ne sa ba bia du no ochire wase ye sa nya nto aso wate me pa you yada sepa ewiase no do apam secret nyina wo se de oyedai onu udware no onne esre woto na de onu didie no onne ewi wadua so nam na de abiem na de opepa atachere maso no onne hu oprepre watenten oprepre na de na esi wo minimum ho no esoro ho no ho abon hey
na asem bi san twetwema so yo ne nam no so no hu kwantem no kre na eyeye no wadwene ni afira nti de siye bia no eyeye ana waka sabe obi obeka say we de sunsun mu yama na paste nti asem bia obeka wanunu wadwene mu ahunu se emu ha ni mu ha nti obetimi manipulate bibia ni a wonso wugini di ama wobebo na mane de oba wono kura na yesesuro no empo de oda okokum se odofo no wenwano wo no ho nyensem nyina na woso ka keep your secret na me de ekume kura yese we bia na enya ware o empratwen empratwen no nso se wanya bema wo wakoma pa na woso ono nete ne ye kan wasam dada bi kura akere no a obedwa se ni nkuntwe nokre nyame kura akiri ni ema so kura akiri oh okay na ne san tema koma kura ye se osofo wonya sofo de enka no kura mata ho sofo ketwa na oye saw den ko keka to nti no anya hwe baby no anya hwe apam na empratwe ne ya na yesi enye but ebi won so ampre ya na de ko ra ware yi mu yo yan ka say ye promote say empatry but any pan sa want me anya no na woni na ntena ho kakra nya say bia enemu asem ka ne ye ka but sa one steady na all steady no to da bi kola no a ye frade bi kwashepo sa kwashepo sa den courtship courtship okay it's courtship okay apa me de bibi mem ha ka benya kola oba no ni nyina ntena dan ba ko abra wonya ne bibia oh jani petro so no dey depend mo a okay so for beka cho say enke no ho hia but enese ne university o person wale ekura nkecha yes e dey abrewati anka meka say bia okay enka ne kura nkotena nko stay down ba engine kro uhu engine kro ne pen kura ekita no okay goto na bia be wale awie no na ne pen na ekita wo no se na usika no na ntimi ntwerɛw no kresisia na asa enti atoda bia no so kofa wale awodija ye ba no kre ena toda bi kwa ni suba bi wo de besiew no asame no wote de a edi afe kula mpa se de wote bia no se wo de bi besie kula na mehu mo no kre akoka me so for beka cho se nye no na so se nye da ma adwe na me kire mo no kre se kane no ani esi asiwa no usi asiwa no a akonhoma nyina awbo onema kra toda yetimi sima o ba fie ho a yese ase wo ba ende yitimeka na emom se aduane kro betimi de abrew nanso wo ba ya na ne nuanom de nachi se ba ya onwe no enti obawo wasia kwapem se obese eda ne beso nanso eno no de ekọ tetemire mu ho no ye ka se obesi asiwa de fato aponche ye no edan ya ho be ba fa so obewa ma no nyina obetimi aka se mempa wo nyina wo gbo akokwara eno bi na ne ekoso a ye se ya hwe obi school awie owie ye no se nya ne class ne me no eno brofo de no okay kane na ne efre na asiwa nti enne de se de nka wo kan ka boni ne no ho ye hu se woni asumesi ne nam boaboa ho na entem be ya mamre no ofie na mom testing officer o test wie no hu se no enkwan ne nkasen sabre no o de to ho na emefa nkobo na duane so wa hu enti eyese waka se onje bi eda chena na watwa so e de free ho o chena nyame ya adom ese samanfo ho ai we ya waboso yi ebi de ya kind na asem bi enti one frɛ fa number ni tu dwama me 050 94 38 463 050 94 38 463 enti won so de wafam no ene atiefo nche na ebi emfiri saa kwan no so ensi tempon mu na eba ne saa enyame so adwuma na waye no waje nkwa enam we se so obi akofa ahoma e de aso no obi akoka na no aduro obi aye ya afo da ho adai ya friend is saying obecha wase na danfo de odi ye ne nti no wanya stroke nokre nti wo beka waje nkofo afiri nyalewa na owuo mu enti friend na osu esa me say and am for ka ho na yes ami
obi aya sample na de anya 5 goals Yeremia emi a ngomati sen tiwa konchiche mu bebe said mi nua ba na ye nua ba no o de na asempon ba bi e ball ne posi ye no ai o che Nyankopon ye adom a e na atwu ne nyina ba wura wie na ye hu danta kora e be pam de ahye ne na nso no ye ntwetwe ho ma ba wa kakra no kre say na wosi hu asemi ye de woka na de meshi free as aka ni say nipa no ben wa won't be nyo hwe se nipa ne ben wa no otumi pa on ben won't be nyo hwe o ta won so kura won pe obi bia ne mo de wo hu se odo no se na aya apam eka no o se de opepa ka tema so no on the room play wa ananya sa repe enti se nipa no ben o pa dia se obehunu bibi anaye obibi no bedin ena last week meka asembi se yewo enamfo a mo ye enamfo boni no ye omu miensa yewo scornful friends yewo angry friends yewo backbiters and yewo backstabbers omu stabbe ochi we na yes sister Akos na danfo no odi ye de ben odi ye no enti se wafufa adamfo na wamfa adamfo yi a bibi say ena eto ana baby a umpe ena hu se wakwakodru ana wakwakowie na ni name nso eye relationship asem no ezese nipa ehwe yie in the sense that relationship and I say our enemy be onuma urema it can make or unmake you yes sister we sun ade pa enunti na ene one ye eche no say otie ni story ni mu ya mi hu lose a friend saying bebre wom bebre what I say oja ne hododo sa e kwa bebre down ama na anya adwuma ye e kwa bebre down enya onda Nyankopon story no wie ye de o kire beto aso nemo bebi a o kan ye kodru ya metie ye no nyame kra na aye na doma ene o sound minder otimi e de ye de o de ye enti yanhwe enamfo ye pa ye na ye hwe se nyame ma adepa bi enchie ne ensan betra ne entie ye sister no na megidi se empo onfensi ye nanso esua de bebre wom yes sister no ya de pass onya kokodru a ono ye eche ni story nyame enhira no na nyame adom ochena no odi wi a megidi se ebeye impact bebre wonkofo sure abrabum sure Mr. Jeremiah Simpson ena yakwa akotie no Mọ́borọ Asem yen producer ba konso eno no na ebusua eya no wasuro de oben wo da bia ya na meka eya na namfofo no nso no yesu so nyi nipa ni me de nya namfofo nkorampo eni nipa ntena nipa nyina ntena ye na emom ugidie no susu fa ma nipa na wanhwe yi a wodo bekọ akọtọ amena bi mu a wankasa no eya na meka se de wo ben wo no na ya ade a eya na ye wo ya because o de ugidie wanya rehemu mapa wo de wo do ya wo nyina da ama se nipa no enti se o de ade wo sa no a account ena wi so kra ne ye se ye fra ne sa no come away no yasne yi wan kam so obi de na no pa ka asem a enya sa na tie de ato so wa hyeda pam ho atade e de ahye o ma na fete o because oben wo onimu secret wankasa wo de safoa ye no eye wo tumi safoa no wa brabo mu safoa nyina no wo de amane nti no onye tumi kese e wo brabo so de be no obeka obi ntie eti ye ka kire obi ase eye ayenhwe ehu ye ni nipa nyina nante adamfo na ye ka no ebi ye pa ebi ye very good true adamfo bi obi e de ye na mom ye se hwa hu ye e wo nipa ho eno na ye ana ye kan ma akose wo sori bia wo se erade Jimmy free ene ma boni mu Jimmy free ade bia nyam adamfo boni Jimmy free mu adwuma ye fo ye ya boni fo Jimmy free wonsem
sebe ya won pama pambo ne bia wo tiri so na Paul ka asem bo se me ya akwada no medwene sa akwada me ye bibia se enkwada mu na so me nyine ye no wo se masesa sa ne yo ni nyina de agumachi na me dese anua ko oka no wo se sa tam na me swanti nkwada asem sa ono obi gina ho na ne boyfriend o se ni kunu ya wa ye ne ho ade ahye ne ka wa ba se unam he ye de wa se me ni kunu obu be eye bebu no ka because won se be ma na wo twempena eti ho na kola ne ti yeye so oba no wo mpede be ma ho sa ontwe kora sa ke yo ba bia ko betimi de ade bia bo ti mu kora be ma ne se bi sa ne se unam he ye de ne ka ne bu befu am wan hwe obepranti no ye nhwe ho ye wo kire nyame ye adomo a ye hye mo bose ma Akosua go Aboagye Akosua nhira wo betena akonwa kese yi so enne na ye hwe so betimi abeka ye nsansa na yetimi asori dwumadie no so nanso no baby our number the traffic bi a che no ho a otu ayentu but all the same nyame ya adom ochina oba betena so na asemi wode awie ye mo akonya na so waba sani asem no ye kama ne kosi ye no sen na wusi hu na bi ato pen anase sen 0260 196064 0260 1964 ampacho mo fancha me 6064 wo bi free wa apampacho hwe we se ne mame na yam fe no to ansa mo Francis 0260 196064 ana 0260 196065 0260 196064 ana 0260 196065 Medafon Pacho Mọ́borọ Asem so ne ye obi asem udi baby akasa free. Hello. Hello. Me Pacho tienka. Am Pacho metemonka, motimenka. Yete wonka udi ni baby akasa free medafo. Pacho we de wala na me din bete kakra ba okay me boyaw. Okay. Sena sister kan no aka me pa me se dia to me. Me de no kra de yaware. Okay. Oba ma ware no sebio me ware no na okika nkola mi no ha se obia ne ni papa. But enye no na eye odo. Me fan se enya hwe entena. E ba ya ne makoyi ni de na wasi hu. Ene ma sha se ejensem no na wa sha se me she ni dwa wi ya no de sa de embe masem enti afi me suma sem de wo mu ni de nim wo ka sema ma ne ye ho ama me nam kra no obi pese wo ne me ko sa mbre ni nyina obi tia me na ki se ohun se o asimisi ehun no ke ko pese wo ne wo ko na se wo ke kan sem fa ho you're very careful. Wife no so sheni. Ye benya baby o kase free. Pacho me kase free amasama. Ye sorry I be fro. E be sha da di wasemi ho nkomo why? Pacho mate. Ya fa wa aba nti ye be fro ye da se wo frɛ ye. Ye nhwe na ye nsa beka we ya na ye ne no entwetwe nkomo 0260 196064 and now 0260 196065. Hello, good afternoon, Pacho. Udi baby akasa free. Hello. Hello. Pacho, Udi ni baby free. Nikasa free Madina. Madina. Pacho mayentio. Too bad. Fache sa free biem na eba Mọ́borọ Asem so yenua baako na asem a wakwa akohia wa abrabom no no. Hello, good afternoon. Oba na wada Roma walowa radio set na se TV set ne de amayen. Why? Hello. Asemu
Yɛhwɛ sɛ yɛnsa bɛka yɛnuanom a wɔnom so yɛne ɔmo di dwumadie na mo so mo akyerɛ mo adwe. Hello, good afternoon. Hello, mame. Pacho din baby afra ye free. Pacho me cafe free lom nava enjoy. Okay. Pacho me sister mo no kan ye no kwepa me so bi ato me. O de Akosua me Akosua me eto me no ye pra me fe aka de anka me nu edu ko me ho. Ono kwa me ne wo ho sisi a me se wakofo oba okoware ni. Omo tu sheda. Tam me so anoma ka to asheda sa ntene. Omo ware ba me ka fe me no maguni dem sisi a. Wonne be ma na ware waye wo ho ade. Onye me ho ade ba me busu afo do mu. Ba me ho ba ako. Ya boni biensi montem. Mpacho boni biensi entem sa no yesi ote me be wure mu ya kan de se ye koso wo ekiri ya yo ye ma emma no. Se o shana so ne wotna na so ne wo pe. Sam issue kitwe bi nya ba pe na je se e so ye bedi nkomo why ye bedi nkomo mama ne bi wo ho a testing officers onya tumu de wi ana waja wese. Hello, good afternoon. I will see 0260 1960 64 and 0260 1960 65. Baby a utie ye free bia no so betimi de wadwenkyerɛ aba na akabe se simansia na yebekɔ enua be ma bia ba besra ye ofie ha se nom asɛm ɔde nam no yakɔ akɔtie. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho din baby akasa frɛ na mu ano so kakra ma me dɔfo. Good afternoon. So program na mo interest from the technical trauma state Azus Pacho ma one so kakra ma na yentie o. So kasofi asoma estate. Yate. Yate nti eya pagya wa no na yentie wa asɛm no. Ese me tie mo program no pa na more interest kata ba me de no Ghana higher approach. Okay. Na mo approach na no Holland you know. Me my wife na no Holland sa to mo so. Na the age ni so na abrofo no age na nko. Ana na me bra Osfa. Ana o ka se member o de o da boko. Itu no ba no e ko ne no mba mi. Me ko Osfa. Ya ko na nyoma nkiti bi na se problem bi sa bai ne ba ketwa no ne na antiba besai awo Australia intina omo ko no ana osimi na peso ho akola no ana ne akola no ko into ba fa akola na ba timeni baba no so ne e ba Australia ba wari o akaba week ne awa timeni baba no so na wodi akola no ene na antino ne ankesi na ko South America. In Japan, son, my husband, I come on week, we go to share that. Intimidation, me decided the one. Me denya in a medenya contact, me empire in no man, and decided on the back. Into a buyer, no. As an overbank, I can know who children to know for share your mum, my McCoy your man, not my dog buyer. I'm saying Wednesday and your chain. Said no to me. Into the time now, Okoye, and a man watching into no madam for Nigeria. Into Nigeria, no, but not because if you know, no, quantity on the Colano. Wadaroma, uncomo ye pesa wochena. Enti abeya, ya fa number nti ya sorry ya be fro why. Ya be mo abafie ha se no abeche de ama ye ne etiefo nyina why. Me a metimi hunti na me twa wo ha no ye be hye da fro why. Okay. Ya da se pa ya asemo nipa. Me pa cho good afternoon din baby akasa free. Good afternoon. I from Mọ́borọ Asem. Mọ́borọ Asem, ye, mpacho ma ye nti o kasa free. Kasa free akra. Okay. Yo, ma ye nti o. Mpacho ni aba na Asem no. Asem a inko ni abekasi ebi a. Bete. Ebi ato le pen. Hey. So I told me no say, "Nyo ba ni na tin kokwa mi na
akɔhwɛ busua atɔ nneɛma gu hɔ sɛ bɛyɛ ne ho ade na ɔmfa mmea nkɔhu ne papa a ɔde nnɛ ɔkyena ɔkyena na mde gya hɔ na menyɛ adwuma bi wɔ Akra na mbaeɛ wɔ hɔ nomaa ne nadamfo baako ne bɔ Akosua Tampere ɛfrɛ me sɛ berɛ a na wɔ he nam so bikɔ baabi a mfe na mɛbɛsi akɔ Akra ɔbɛne baabi a wɔbia yi kani bɔ mmɔden na mbra kɔyɛ a ɛsɛ no di soro hɔ akɔneaba yi yɛ butu so ɔma ntopo obi yɛ dai obi butu so obi butu ɔbaa ne so mene mka kyerɛ wo ɔma ntopo na wokɔ pie so na woantwa nhwɛ deɛ maanyɛ hwee mbiwa na mfa Aboagye de bɔ m'akyi na mema me ba woyɛ adeɛ yɛbɛfrɛ wo ate yɛ Awurade ɛyɛ asɛm o isi ya mitu wakati mesi ɔbaa penne adeɛ kyini menu me ho sɛ mesɛ wo yɛ no bɛkasa wate nyɛ saa no ɔbaa bi ate wuti na anya yie last call mpacho good afternoon din baabi akasa free kafra slagi yana Serahim Rankin so yada se Facebook ne YouTube ne nyina mo a mo hwɛ yɛn no enso ye beda mo ase Mama G o se mo hwɛ yɛn from US na yankasa ya maame ma adwoa so wɔ UK o se wo hwɛ da mo nyina mo ase Adamfopa Radio Paris France Abrochime mo nso wote Mọ́borọ́ Asem dwumadie ɛwɔ hɔ yɛmfa course ne nyina ensi ase nom na yɛnya ahohoɔ wɔ ha sei ɛnyɛ ahohoɔfoɔ bi abɛka yɛnsa ma yɛnkɔ na yɛnkɔ tie wɔ mu mraja mpɛ sɛ mɛyɛ introduction no enti yɛnkɔ na ɔmo ankasa ɛnto ɔmonum to but ansa na no ma mema o gist ɛwɔ deɛ waba no ho nano ada ma akosua nhyira ɔtena se wɔ Mọ́borọ́ dwumadie soe ɛyɛ ade a yɛnua bɛma agyekum wɔdna ra hosɛm na manneɛ na benedie yi a wadie ɛwɔ awadeɛ mu sɛ ne yere kɔ awo so Nyankopɔn ayɛ adom wama ne ntaafoɔ na ɔbaa yi firi awo so a wɔde yadeɛ ɛda hwa kokɔ ma ne ka wɔbɔ yɛ de ne dan nyinaa wɔtɔn yɛ nanso yɛsɛ ba mo wo krade a nkwantimi nje ne yere ne firi ne nsa ma ɔbɛka na asɛm ofia ene waba ha se no me yemisa ne nantesie Aboagye kum ma ba chome mo akwaba ya ina ata pese wo so microphone obeso okasa ye ata ti say kaseye ata mpacho ti say one day opesa o ti say microphone say de sitie no ho abakase aye duaba ekwan so awie de ye ne yetiefo ne ahwefo ye nkan bi nhye mu na ono ye meya besra ye awie de boko de ba ne nsra esa ba na sida da na e ba so no sabi management ene ma da roma ami Akosua nhyira so ya Aboagye ti ye ba se ye ba beda management ni mpanifo mu fia nyina ase ena etiefo nso nam line na madaroma ayo de etiefo ne mpanifo mu fia mo ye ma yen se sa na yeni anso nti na o se tu anamo ne beda obibi ase akra adumfo ne etiefo di edum ye nti se wanya be asen 725 cities 725 cities okay nti ye da masi obibi ase yes yeda asese wakai yen aboafo nyina ne ahwefo atiefo amotie Mọ́borọ́ Asem yenua be ma agyekum ayekum na ofri ayi ne baaye Santa Maria ne baaye oso odam nyina mo ase kakra tiatia ne botoa 725 cities and onya ye de dum no yo yeda mo ase Awurade nkoso ankam ho na mwanya na kese mu next time bi mu so wo number na be send bi mu so wa send no amana bros eti say ya na atamotie bacho na ya yeah I was here on Facebook never pay a phone no Sompa 106.5 FM uja omo almost so mo pede yi uja omo a chese
how the obubu hanyina penny ne de wa he na kakra ne de wa he penny na wo me say ni faso na kakra no bonku anya me nwanwa ma mu di eche da bia pesa mu di mpanyimfo ne enyini yo na so makasa da bi kasa na eba de eba o manya say 1 year 10 months mu no mu o ko 2 years akasa ne beba beba ai o mutimi ka dada de muka okay okay so mo se sisi a mo bo sisi a ata mo nsem o waka mo fere yo o fere busia ma yenso ya na se papa se the etiefo ne management of Taiwan Media Sompa 106.5 FM it true yade hye nyina yeboa no so aba beda se nyakopon ya no pass da nipa nso president megidi ye se wa be kura no be kasa 725 de ma me send me na mo ano 1000 obi so se na ma me 400 nka ho obi so ma me 500 nka sa ada wo dan no so wasam na kwesisen now see new run se pe oguso nti lawyer na kasa lawyer no pese ono obo amekwan ya se bebere na eko amokoji nti bia next week Friday mate de besi bia no amayatema atabon sore na ti omote ono mo hu chiri wo elisa ewusi ya nua bema Mr. Jekum Santa Maria ena ada ofri ba ena ire onene ti wo kama osi aba won tafo ene mepema we mema ma oba ne ri ne ya eja ohuru be me ya okwa wo so abonu anu no wentimne na nkase biem ena eno so ho asem no ekwa tinti bia kowie ewo aboboa no ebisi asem nom na Mọ́borọ Asem dwumedie eyobi asem yedi esie ewo Sompa 106.5 FM mo amutu samu ewo eyenkranza Sompa 90.7 minim samo so muguso amofa mo course no wo ho yenso yafa ye de wa heavy afa Sompa 106.1 FM tachimai fo kremu apampa chohwe na ebie eyinema Mr. Jekum mamiana atama pese o mo pia bonten Sompa 106.1 FM so ewo tachimai takwa Sompa 101.1 FM woti enka ho takra de Sompa 103.3 FM ena Doma Sompa 101.3 FM yena da fopa radio fo ase Paris France abrochimem ena omonso omofa adwumedie Facebook no betimi akọ na wakoti Akosua Asem yonko waje ne mpena free nsem wakonya bi nso a yasa ase no de ene besie wochina yaso ne pa akonwa bi tina so na ma wafidie ne na Sompa 106.5 FM Accra anasa Sompa mfidie ahodo ne nyina so se be ya se ne de bekọ akosie no ubetimi enya chefa ewo mu apam pacho yekọ no kre ye na ya frefo ase ahwefo ahweyen enkanka no wono me wa amanone no a wo mo hweyen a na momula no wo mo hwehwe no ene ye nkoso anante afi Mọ́borọ Asem dwumedie no ye bie yakwampo no te se Christ cross no wo apese wo so asene kwan ne da ho obetimi aba abeso asene na dwumedie no afiri Sompa num akwa kudura ketua pamu okay ye kan se nso no na yakoso anso ase wo mo a se ye nkai bo wadwatonde hu dawru bibia pese ye bo hu dawru ma no eno nso kwan ne da ho a obetimi de aba Sompa no ne kuta mfidi mu no presenters mono afoforo ene ahofe nanso ebo ne da fom ya de kura wu bia obetimi de aforo pakesi presenters afoforo fo ya ba Accra ya dada fo no kure but enya afoforo fo wodwumedi debi ba se ne usi peno no me say e be ya mana bo so minim tribe afrim ya ode hodin ba yentime mo bom ma kasa bia yentime nkam ma o French kura na oh c'est bon tu comprends pas ye bia ye be wura enenti ya na wahye no so sa na oba nso na wo ye bosome miensa na bruni be can continuous ye de bosome ba kwa kan ho and wuntu ya kapre
Unya obabia. Na obi pe number person frɛ na ode na advert ba. No correct. Na so person e ba ho kola no Zion Enterprise. Yes. E wo domi we. Domi market. Domi market ho no. O de Zion frɛ was 0509 438 463 na on kase da sei mumra ya beto an ye de crew no nyina ya bese ya be kona comfort to ade ne yakona aha nti person on one friend mumra 0509 438 463 ha me se de apam dada fo no betimi afanti no 050 94 38 46 aha nti eno so ho asam no Professor Dela Abochi wa ye krado wo beba wo de for God and country dwumadie beba na enema hu se wo mu akwakwosiesie wo hu wo kwa foforo so enya asam wa enya asam wa ne so efe na no kre na eba nimdie mu nso so a minnim ba bi apesa wo tia wa bobew wunya mfiri ne ho wana pamfo no betena se na ansa na no beba no I want